povezanost prehrane i duhovnog rada? Može imati veze i ne mora. Isus u Evanđelju po tome kaže: ne onečišćujete ono što u sebe unosiš, već te onečišćuje ono što iz tebe izlazi. Tako da mislim da je s jedne strane važnost prehrane pomalo precijenjena, a s druge strane tendencija da se ideja o prehrani uniformira, da bi svi morali ovako ili onako, također mi je neprihvatljivo. Ljudi su individue, što kaže Slavko Štimac u Zimovanju u Jakobsfeldu: što je za Nemca otrov, za Srbina lek. Tako da, ukazujući time da ti ne možeš stvari uniformirati na taj način. No, da konzumirati hranu niske vibracije, prepunu otrova je štetno, naravno da jest, i da može utjecati na čovjekovu percepciju, njegovu životnu orijentaciju, na vibraciju njegovog energetskog tijela i samim time na ono što uopće doživljava i kako percipira sebe i svijet oko sebe. Odnosno na mogućnost ili nemogućnost da uopće doživi duhovno iskustvo. Čovjek prepun otrova u svom energetskom tijelu ima barijeru. Znači, on je nepropustan. Svjetlo ne može do njega.